Syatkemen kileno ISIS Al-Qaeda bat kibabun kiseng leno kiba kersan lane ajing Arab dagari Iran kiblatip kum ke Iran akses supporter kila syatkemen halor kajing kelang gading hapok kenong ba Los Angeles hapok Amerika kila ongru ya utrom pimpat sim ya kuski presiden kumba pilakran bantang gading mentapat kading latang kela penban ya gadi kejumpi tom tangnya sengap ya kene ke video lingkon kading ke belakang hapo kanong ba Los Angeles hapo kari Amerika nagilang kiseng leno jong ke Middle East berkum juruk kari Iran kila keno lani kila keren daga baong ba kari Amerika bunsin kaju hartma yangi kaju pendik yangi batla bom ruk di misal yagi babun kijaka jungi kumtau blay jungi katau Allah mentau lo sngeu jung duai kajungi mentau lap krwit sendon daga ding daga batang ya kate kari kata kari Amerika bat kum juru kumba utrom ula ong ba unsatang daga ding ya ka Middle East kamtam hapo Gaza ya lena Hamas lada kimpelaj ya giba kala kinam lane Hamas kala kinam napo kari Israel hapo Gaza saban simek sukui presiden utrom ul berngem ba kading ke belakang kan krwit hapo Gaza Henry mentah nagleng gleseng leno Hamas pat klekno ba umpat simme ke suki presiden Henry kading na beneng lahir hak ba ublay jungki katau Allah ula pa sipai jung u mantang na kading ya kari Amerika kelempat simme ke suki Henry ublay ul aja sedang lupa ya Donald Trump keno kita giseng leno napo Middle East bat klarisa klasat kemenro halor kene kading ke belakang hak tiga nombak Los Angeles kilong bagare godson from Gaza lana ka jingpa jung ublay napo kanong ba Gaza lana po na Gaza kabade kari Palestine bat sibun ba kibirero kilapa ikimisay lana komen hagas kinis nong jung ki kata ketin arbing daba komen perem ya kate ka ding belakang napo ketika nong ba Los Angeles daba keno ba bagade ka jing boman jung kari mereka dak ba kalai ben lengon ya giri Middle East berkamtam ya kiseng lano hakate kabenta bat hagawai ke Telegram channel kabaya link babat ka sengleno Lebanon Hezbollah kabala pus ya kawai kartun ka dur kartun ka peni Donald Trump hadin mu job ya ka suki presiden ba Ukraine ba on ratang na gading ba tenge lada gilano Hamas kemplai ya ke hostage na po Gaza kabagila droru ya kading sadien Donald Trump sa kaman bat mentagil ong bakate kading la kertok kelapan ban ya kari kecengku ya ka Gaza barsa kawai paru ke Telegram channel ke badai ba le megejan ba bak senan otis na pokri Yemen kila pusi ya kene kadur bat ke komen ru hati kadur Trump unhell in Gaza kamut Donald Trump bat kading hapo California lana state California kabron kete kanong ba Los Angeles bat ke bun ru kiberiu gersan kete sengleno bat kumjur ya kari Iran kila ong ru ya kawai kentian bakane kadai kajeng penir keput kajeng ublay hak ba ublay jungki kata Allah ublay jeng muslim ba ublay jungki ulapha lene kila ulapha iksipai na beneng ban penir keput ya kari US ban pas non dagading mantang ya kati kari jungki kata kari Amerika po Los Angeles bat lagi we pat kiri ke ba support ikari Israel ublay la jungki unsa thang si sendon ya kiti kiri kumjo lara ginut mo thama biang ya kenyam Islam berkumjuru ya kiri Muslim baru kendai terik mentau benai nagaleng ngejon Jordan base pro Al-Qaeda klapusi sepo ke Telegram channel dago ong bagane kedai kesany bo Allah upeni sigi beriau bagane kedai kajing priang kajung Allah yu utrom dagaba peni kedang kajing berngem kajing utrom ya ke Gaza aduh Arab sangut kiberiu ke belakang lejung tip naga tiga ding belakang po Los Angeles po Amerika bala estimate ru kajing dunong kanlong hadu sispa lai pusan billion lane hadu sispa san po billion US dollar hadu kanno po wajar krur lara kenya pusan dia kandai ketika pisah te tangum ne nam tagan video ngeni apa igi web kebor kemen mi nak te kajing ingding hapo kanong ba Los Angeles subscribe ya kan channel ba pila bani on dang upload kublai subon